Kade nansi badla kwaJehova namandla lo mnyaka wa 2020 ngiyabakhulekela uNkulunkulu phakade ngalokho leshintsha kwezavala wamaza amnyama ngikhulekela ithunya ngikhulekela amadlozi uNkulunkulu phakade ke moya oyingcwele manje moya wenhlanhla nabayitabeni bongena emanzini bayakuphupha kayise bakhandla buyisa impepho kuphumele kakhulu ngikhulekela abantu baseDen Jehova namandla Zimbabwe America UK Swaziland Botswana South Africa Mozambique yonke indawo ezindawo ithi inkosi baba ngenela ehlobeni zethu uNkulunkulu namandla bokho omkhulu abangene abasindise baphilise uNkulunkulu phakade Jehova namandla kube khona ukukhanya empilweni zabazalwane moya ongcwele munamandla mayo kusuka amaphupho amabi somabhadi abaye kubhidlika ama-relationship abo abanye bafuna imithi bayithola kodwa imithi ayibasebenzela bayithola iwasho kodwa ayibasebenzela abanye bayakhuleka ngabafundisi kodwa abaphumeleli moya ongcwele inkosi namandla susaleyo qhibi elibi lawo mazamnyama adala ukuthi bangaphumeli uNkulunkulu phakathi njengamanje ngiyakhulela egameni Jesu Kristu ngeke yonke imizi uNkulunkulu phakathi ngithi moya ongcwele uNkulunkulu amandla amadlozi yasibasekho emhlabeni asibakhonzi kodwa siyabakhumbula uNkulunkulu phakade mabe isibane phambi kwebandla lakho phambi kwazalwane bonke phambi kwabantu bonke uNkulunkulu phakade Jehova namandla ngegama likaJesu Kristu moya ongcwele Jehova namandla uNkulunkulu sokuvini ukuphela kwela bakhona emakhaya bathethe emakhaya baseyinkinga bafuna umsebenzi uyabheda into ezihambi kahle moya kazimulo amandla wamphawona awubaphelisa moya oyingcwele Jehova namandla uNkulunkulu sezulwini ngiqinise baba ngibe namandla ngiqinise moya ongcwele Jehova namandla engikwenzako ngenzele wena uNkulunkulu phakade Jehova namandla uNkulunkulu phakade egama phakade haleluya amen siyakubonga kwethu ayikho into yokwenzela bonke abantu bayithande okwenza umaphisa wena nami ngiyajabula inkosi ibusise thank you very much